Dipu Government College along men kache thabdun long le ariso ijangatum kache songpon. Dipuarong supielong hembhara hempulapen ki dua tumaphan hamphang song song thoma tum chilangsi pherang ke mai pha ponpen kinang sodalam thi kapachini pon. Karbi People Liberation Tiger mati KPL tia song amen chipri pon tanglu. Bokojan mini stadium along khai kang thema lama putha kaching ki kache thanamei ke padupon. Aprang si birda kilang arato anaphan kardong pachirdo kardong non Karbi Longri Abirta long pen ojang terangpi non birtang ton pen arjupaksena. Karbi Anglong hini district pen lugachali adim ke themu chola pen ningka che themu chot ke Dipu Government College isiberlo. Laso college along lugachali dunje phan Karbi riso ijangatum aningka che thedu. Bonta laso college along admission ke long dunde ariso ijangatum aningkan wangda ka che song sai deng ponam. Karbi arara tum ki duk dera tum si ke ong. Lugachali anata kisung ke boy lapen chongdat choda tum si ke ong. Lasila hayari so ijangatum Karbi Anglong pen angtan gichari dam Japan isi thedunga kisung du. Lasila hayari so ijangatum ningka che theke Dipu Government College aphanan verlo. Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Justice! We want justice! No episode! No rest! No episode! No rest! Then you're still long live! Long live! Long live! You're still long live! Long live! Long live! CSUS long live! Long live! Long live! CSUS long live! Long live! Long live! No episode! No rest! No episode! No rest! Alaman ki Bangso puthak men ke che thabdun long le ariso ijangatum aphan men pa che thabdun long nang jipupen ka che song sai deng ponlo. Lapen ki charli bomariso ijangatum anaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen nang langdu nang jipusi DGCSUS atum pen pherang kya thengnu than pachini pon. ni da dharna ka ni nang ko atheta sit capacity alam lo athini tum sit capacity first advancement da hang tab lo je council long sutami itum memorandum it thondam 1.5 months ki parlo ni 2 months ikling khulon non tami non kuan tami non admission ching bom lo first year ta admission process dang elo ke non merit list DDC first sem tami na klang lo tami non ada reply we matidi lasi students tumang ke anin di lo jat lo amat ini nang ko lasi tum bang students arrest ni tum si jabdunang ko pasi itum student union tum lada bujai dul lo je mani We must get admission by any means. pressure period kami itum di council ko lang sini pressure pidam ne kalima de athe alang ko si itum karbiang long arak ka chari to mani kelang tulo si education ni na important Bangpan abang ini total ke arts ke 1900 asi 1900.8 kulote lage teacher faculty ta do faculty ana bange lada council tum sila ta pressure nam pidunam ko de order man lo kulote itum accommodate 300 400 tami on la sila bang building new building tami dai ku pinang musi kachuni ke dam lo 1900 pen merit bangenan kan lo merit 746 commerce no kaya 150 each. 150 So that's na ko itum hanon kita kini tum la first kini tum total actual itum seat capacity ke science and commerce ke 120 ke aso pada tame government 25% order na 25% increase nang jipo lo total 150 an lo ansam itum dordi bus akon non da college pen apot thang itum la principal chu pen itum 25% ko increase jipan government itum approval hang lo non itum nin thang ko approval bi thu pate akon another 25% increase tu ko every itu tuh my council masih mana pressure tapi kok nilai tuh masih alang itu my council so nilai tuh mana celang tentang kok non my Dipu Government College non nilai tuh problem tip lo non nilai tuh protes atau nang kok jo kenangan asian so non mangaki sumbo kalau lah non mang nilai tuh council so kan bang se adai people alang itu nang celang kontek nang nilai tuh das nilai tentang Dipu Government College sama tum cipang sama kok titi ke khala tum me la silang dal pong te itu la Karbi Longri Council pe bisa failure lo je Dipu Government College farman non pu non benta isi permanent solution ke manji pan abidi sore rip boy fit tame non na pachune thire bang rak me sening kan bang son nak thai tum admission apolo po kai da obi kimi pen chelang si lang tu pen apor chu NC tum dak cipang somna kokti protest nang kokti laki ning duk lo kasi hokpet itum kachini nang ji
we are alam mangrang lo labang so difu government college lagi ni tum Karbi Anglong ahavar inglong aso tuman pathek nang parinang pusi labang so education institute ke dak establish lo pulutang te labang so government college long jong si inglong aso tum avar sai chu enung thek te pulong te labang so government kiwas kiduta du pake joy puji kasi pining tame non jadi si part 1 malam lo that pinan is the age of smartphone that kilong ditum dupik apen science department lo tame cut of marks 70% pusi piningi paklang 73% long te itu inglong aso tum khala so 70% tong karlu dun dia bang tum asak so 66 chakchet ati tuning pelang na long te tuning tame ini tum protest tandet jadet council pen reaction si paklang desi ako dar difu government college tong science tum hatame 61% tang sunlo lapen arts pantame pining ke 56% tuning ke 31% tang sunlo lasi jong si labangso akar of marks ateng si jong si labangso a college long kadok kabeo sumar phan pu pachong hong prong pulutang te itum dak inglong aso tum pinangan dak labangso difu government college long amen kachit hab dunong le dia jiang ring theglong lasi pini labangso protest kang ninang ko bang nitum lalo nitum labangso difu government college ke nitum inglong so farman lapen labangso difu government college along inglong so farman nang kimpitan bot inglong so especially Karbi tumpan bang dak enrollment lap nang ji pusi nitum labangso kachisong along kang demand bot athi itum inglong so tum ke kapse ka din kachali dam ji power side ke ini tum parents tum peno apia po tum ne durapik ini tum thek the vir be tame labangso difu government college ka tum munit nang man po kapre mesen leader nang man po kasi labangso college farman ni tum cerai convect dang ji tapi labangso college pus litum kasi songmang chulang ji kasi pini bangge ni kan ji kam tung galalo dak admission kilong ni tum han an pen tame Karbi Long autonomous council pen important PC state government education minister pen pressurized PC non amat non ni phot trokang bong admission kilong li ana tum phan admission palong lap nang ji pus tum pini da bangso demand pen lo Difu government college along admission ke pon phaning koi ra pho an pabat pon lu lapen non phaning koi ra pho an ka pabat pon thu je phan asam ga fatum pen pinpura lu pajir dam lu lapen Karbi Anglong CM phanta pachini dam lu lasila so pinpura lu alam deng polutang ti admission ki pipon pabat pon thu po lapen kapachini pon thu laso college along lo than bang kadure du kedam tang 1991 aning kan hotsi lo than bang hoi picho laso phima jog phanta lo than bang hoi pipe pin dang pusi Difu government college principal pen terang We have given the merit list on the increment of 25% as given by the government. And after a meeting with my admission committee in the college, I convinced my all teachers somehow after lots of deliberations that another 25% increment be given by the government, and we shall give another 25% increase. So it will be now the present situation is we have 600 seats, increase of 25% by the government as per direction, it will be 750 list is already there. So if another 25% approval comes from the government, which I have already written to the government, I have apprised the CEM also, I apprised the education minister also, director of higher education also, principal secretary of higher education also. If the approval comes immediately, then definitely another 150 seat will increase. Number of teachers. Yes. And one more important thing is that I should give you as information. In 1994, the last recruitment was there. Number of teachers are not in number of posted means as a whole I am saying number of posts. This is not increasing from 1994. But Karbi khai la pen Karbi Longri Abirta kacherai kom Japan Karbi Liberation Tiger mati KPL tia song hang pathek ponlo lason si chesong bombang bom si pining aning kan crazy ke chok hot anke kedam tang chiti ni phai player ni dilhia rong so pialong Karbi Anglong Abirta monsa malam don ka chetok long ridak chipidon si resim kang tang ke or asong ang bong pen KPL tia song sitami isia song lo lapen nona bangki apranga son kachuboche jiaphan chiti ni phai inquiry ni Difu 6 mile chutiana lalong KPL tia methang ka boha along amatsi song alama pason ponsi KPL tia song ka chekak mate pripondo lapen alang litum ka chingthang peari mate uniform hai hui sitami me kai ponsi KPL tia song priponsi mithang a hem chedamlo একটা পেয়ার তো কেমন 3000 4000
Pilih-pilih tu memang dokumen apa nak lancar. Apa lu? Dokumen juli juli. Kalau ধন্যবাদ দিছোঁ আজি ইংৰাজী 20 সেপ্টেম্বৰ 2021 দিনটোত আমি কাৰ্বি পিপল লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ চমুকৈ KPLT 11 বছৰীয়া সংগ্ৰামীত অন্ত পৰা হৈছে কিয়নো আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ কৰাৰ পাছত আজি আমাৰ সংগঠনটো আজি ডিছবেনৰ কাৰণে আমি দিনটো লৈছোঁ যেটোকে আমাৰ সংগঠন আজিৰ পৰা আমাৰ সংগঠনৰ নামত কোনবা ব্যক্তিত বা কোনবা যদি অসামাজিক কাম কাজত যদি লিপ্ত হয় তেনেহ'লে আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমি দায়িত্বহীন মানে দায়িত্ব নলওঁ কোনোবা যদি কৰে এইটো চৰকাৰে আইনত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা ল'ব গতিকে আমি আজিৰ পৰা আমাৰ সংগঠনটোত ভংগ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ সংগ্ৰাম যেটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ ডিমাণ্ড যোনটো আমাৰ অটোনমাস ষ্টেট গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাব কিন্তু আমি কিবাৰি আমি অস্ত্ৰ কিবা তেনেকুৱা অসামাজিক কাৰ্যলৈ জড়িত হৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি নাযাম তেতিয়া আমাৰ আজি বিশেষ প্ৰেছ মিট ধন্যবাদ Pinichi tini phai inquiry di Pulam Ding Road case SI Hemalong anerlo por phai Krisia por KAWJF UKAWA lapen KSSA hampang songa tumchelang si pherang kiamai inipon labang so pherang kiamai along alang litumpen kapachini pon ki di phorong so pialong hem phua tumpen hem bhara ke do atumaphan I card voter ID pen chinglok akenang sot alo hei hui hangsi chibinangji lapen loga charli pen bhara ke do atum anigang sam por phai trok siloti room chili atnangji lapen kapre asai ke chukle matum ajo porphai sirkep loti room chili atnangpu alang litum pen la so sai ke deng ponang kok laki di pharong supi pen kapre hawar riso e jangatum loga charli lapen kapre asai ke chuklem pen hem bhara dosi meme hinonu sai ke chuklem jumpur asonlo lasila hai ki khang dun je phan alang litum pen la pusona sai deng ponang koklo lapen hem bhara ke do adimalong an alang litum aphan kelang chari asai ta deng ponji laso hot ko pine mekelang kache kengke do polotang ti alang litum aphan insai ponang kokpo lapen laso puthak alang litum pen administration atuma phanta pinpura lo pajirdam etlo pusi labang so pherang kiamai long than pachini pon laso pherang kiamai long KAWJF mai phi biliat BP UKAWA mai phi lapen KSSA dun mai phi lapen arya sanghwa tumta chitong hara hem nak do po api aku to mathaji bangke nisu hadak se por hidun po bani su po hadak se por hidun po ku ben bang po nang khon kok chok hadak po hidun de ne hadak ko pidong ke klen ne la thang chini de ta hal hai samar ko dalang je flying bangke la school de dunde college de dunde university de dunde hadak ke klen bangke lang tu ka pre ko pilo ke klen ni dak de pidir piang bong room en po la tu la thang tum ke do room long en po or jun po inding krang po dak ke me kai no beer hila tu klen po la son ke nek long do big lo cuma itu se ong non pena para bangke hala hema bhara ka pitu jin tu house owner rent owner atum bangta student atum han pulote full document alang tum han ennangji college ki tum han pulote alang tum ID hang nangji education document hang nangji passport hang nangji lapen guardian atum bang hadak suhi do ek nangji suhi do si je amu ka hemsi ni supino bani supono hadasi ni libhara hempisi dapat sepapor hiji kubangke ala ahem tu tuma bangkel ahem tuma la sobo bang edu dek nangji tapen ke doji bhara hem ke doji tumangta la sobo bang hadak pidek nangji documents ave pin pulote pin sonon aro sonon ta hem tu tumbang hadak cak long de nangji tapen cak dada pidong si ngoni tumbang kado ave ni tumatim pen inquiry damji ala hem rent house rent owner orang kan ni tum damji hala su hujung sini tum la hai thek dam long de tapi aki tu yang si podet polote hala bangke hem tum si adai che dam ko hala so adai long ke hai tu ni tum hem sis dat hai hoi tu ni tum long ne sis dat hai ni tum ko pias dat tong so ne NG hala so bangke la tum adai che nangji
lapen ke do tum han same nitum hala sorke ada yen po hala soda ke chok te puke long lelo asi nitum ke pini pen ke la bang so na chon biar tak eta pen nitum ke la a step en lo mate an ku deng lo je anong lo ke no do big lo hala hai anong lo ke no ke do ke la hai itu awareness ka he kwa asi awareness bang itu mai kar biang long non dipudat kali all kar biang long sudah to awareness itu nanti lapen la so awareness long Karbi Long ang kangpi arat tum kami abang rutin ta support ke doi fasini itu Karbi Long Women Justice Forum lapen United Karbi Long Women Association lapen Karbi Serdihun Serbindeng ke takasong pensami itu arat kana kami Karbi Long arat kami itu ipilo lapen adoi fada so putala ma jerat itu ni fasini itu invento diri perlu Mithang pindeng sumpot khai elam iki jutang jubat pen chenglok mina porom puthi ingchulim nang jipu pen matha pongsi Dr. Himanta Biswa Sharma kapin khat pon tengpen chiti ni phai sir kep arni bokajana hawarmati bakajan mini stadium along labang so pathak chingki chethan pon mei ke padupon labang so along Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Dalmari lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen MLE EM MEC lapen parti alama vipin pen kapre akhai tumta chitong du Jaseme labang so ajai mekalong kachethan pon inglong akhai tum elam iki pindeng sumpot pen chenglok porom pothi jutang jubat hei hui aprang pen langdam pulotang te lahai hui kiwirji angring sidu Lasibang so along akhai tina tumta non pen ki original mati ahok pet hakko pen kasonsi kosonsi lapen la so ajai mekalong jasemet non sitami rinvet nang pu imithang along ri along imithang kasonsi pon pen kelong asona munga bangsi ahok pet mati original pusi than pachini pon bangso jai mek lahai lama puthak chethan chimum ponsi ingsam jin pen pachun pon sangti di pen projenterang Karbi Longri Abirta long birta nang pali ট্ৰেডিশ্যনেল এটা মানে চিষ্টেম এই মদ বনোৱাটো যিটো খায় গতিকে সেই মদ বেলেগ মদৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইটো যদি আমি ডেভেলপ কৰি তেওঁলোকে যাতে সমাজখনত এই গোটেই বস্তু ভাষা আৰু মানে গোটেই যি আছে সেইটো প্ৰচলন কৰি থাকিব পাৰে তেওঁলোকে সেইটোৰ কাৰণে মানে আমি তেওঁলোকে যিটো পৰামৰ্শ দিয়ে জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সেইটো তেখেতক আমি অৱগত কৰিব লাগে সেই হিচাপে আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত আহিছোঁ আৰু এতিয়া ডিপুত যাম বকাজান হৈ গ'ল ডিপুটো বেলেগ এটা উদ্যোগ লৈছোঁ ইয়াত প্ৰসংগত এটা বস্তু ওলাইছে আৰু যিটো বস্তুত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে আৰু ইয়াৰ কথাটো মই মানে এতিয়া কৈ আছোঁ সেইটো হ'ল ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ লগত সম্পৰ্কীয় বস্তু Pinya Abirta la ansikang ton chalo kaduka via phanta kardong